Tala falava o se whapoponga le nei o tala fōu le radio Samoa mo le nei a Salulu. E na o le lua tausanga o se tamaititi wa umolo na ola ina ua toso e se mai se whaatanoa i se no fuanga i le tu se sifo le Central West New South Wales se le asona nafi. Wha mairi po te le 9 News na wala awane i eiru so sori whaavawe i le Bypass Flat Road i Portland po le tau le tolu o na upapolenga i le tamaititi. Whaamatala e leo le tamaititi lua tausanga na toso e se mai le whaatanoa lea i le no fuanga ma tau mawhai i eitong fitinga lau whaingaruenga le taawala le wharamai. Awe atua i le waalele i le wharamai i Bathurst i se tūlanga tingaina ma umai lavalo na ola mulimuri ane. Ola o wha au auso e suenga leo ma saunia se ripoti e tu inatu i le coroner. E whaitau se lau o tonga o ngase sa fuafua i le soi New South Wales o whaale au ngai na uma ona o le soro te e lua spur whaitu rā tau simai ma whaatou sanga o lo o wha ngā solo i le so. O wha wau ia solo te ina wata le tali e ina le malo le talo sanga le uni o lo tura i mo tau simai ma whaatou sanga mo se si itanga i se 45% i o la tau tongi. Le New South Wales Nurses and Midwives Association o latu ta uele i lava se suinga o le talia le malo i latu ta sanga au leo wa ia le si itanga o tu ina i leo. O li puti le 9 News se whamtalanga me le minister o soifua malaloina o Ryan Park o le fia lava le solo te ua whaia ma ua whaia i le whai unga e toi tolo pōta o tonga sa fuafua i le so ma ua ngāru ruera o whaingaruenga e toi whaatulanga aso e toi wha wai ia tau tonga. O le tasi le awauru le so, sāwari ai e sui le sosi le atau si mai mawhaatou sanga e ofiso le Parliament i Sini e whaeroa iaila lātou te te. Watu ina mai se whaamaoninga mai le Virgin Australia, whaale au ngai na umafo ia na whai ngā malanga e malanga atu, ma malanga e se mai Denpasar, o na o se maunga mū ua pā i Indonesia. Whainua le Virgin e telefo Easy Company wa lele ua wha leo ngai nā lātou whai ngā malanga i lea lava whaitu na amata mai le pō na pō. O le maunga mū leo laki na pāi le vai astarwai peitai o vai le malosi o le asu wālua ne ai ma o le wha matau la lea i le whewa i a wa lele. Wa mai wā fia uma whai ngā malanga a company e peo le Qantas, Jetstar ma le Virgin ma le wha mataranga o le saunga le mū lava o pāsese e ave i le wha mōmua e mai se le au waa. O le whaamtaranga mai le Virgin i le taona lei lau ta wai, o le whaale tonu o le tau mai le maunga mūlea, wa afu wai una whaale au ngā ina whai ngā malanga, ma olo ngā ruruela u whai ngā ruenga i le toe whetu na inga o ia malanga pe atala whea ngai masaunga le mū. Whai mai o isi whai ngā malanga na tau mawhai lava e wha wau le pō na pō, na toe wha fo i mai uma o na o aia inga lava tau pui puinga. I se ripoti la tamai a leo i le whaalamlawe na lipoti atu i talafou na nafi, na maua atu ai se tamai tai ua maliu le whalitari malo le Pullman i Penrith, ua whailo ai le so ua mōria le ali i sa maua atu ai i le whalitari malo, le ana matapongi ai i au tawhana le tamai tai ua maliu, mai ai fo i manuanga i ona 5. Wa mōlia nei le whasio ti tangata i le tina e swafa i a Shirley So, pe ona liputia i la taiva, e 5 suru tausanga, ma watu wa mariu ma manuanga i lona tino. O le ua mōlia o Darren John Berry, e 5 suru tausanga, o lo tau pia i whale mai i lalo rwa i ngā leo. O le soe tura i ail whaamsinonga, ma ua whaelo e nisi o woma a inga o le tina ua maliu e talia ngata le tala ua maua, ma ua a fia loto no le a le toe wa aia si alato wō. O le whale mai Westmead o lo tau fia i le ua mōlia. Talamrimuli, e whaitau wafe oysters ua ngāo ia mai ni nofuanga se lua i na ruma i le tu i saute sa sae o New South Wales o lo wha ngā soro na i eise su e ngā leo. Ua ta weli pote le ABC e tali tonu leo tangata wo lato ngāo ia oysters nei o iei le wha moe toe wha atau i nātu le rumanai. E tari tonu fo i leo tangata na whaatino ina le ngā yoinga e ieiso o tanga i le industry po le au nanga lea e whaafai le ai oysters. Ta ue leo e ui e whai lava mama watu li poti o oysters e ngā ia mai rea whaaitu peita i ele i o lava i se tele po se maua lungo le au whai o numera o oysters ngā ia e peona li poti nei. E fōringa e lua pisinisi i o loo a fia i lea mata upu. Wa li poti ele i o le teime tau mawhai nai oysters wa ngā ia, mai le tau mate o toe whaafai lele mo le whaatau i nei le lumanai.
ua whaeloa mai le ripoti e whaapea o pisinisi e lua sful whaafe oysters mai leisi pisinisi ma le fitu sful lua afe ta mai oysters ngā o ia mai leisi pisinisi. Oha, tā ua e whaapea e la tau e lava le sila fia le whaafai le leina o ia fingota o le ngā o ia o nei oysters e le o se ngā luenga e whai e tutonu se 5 minute. Lono winga, ua levo na fua le leise atau mawhainga. Ma o oysters ia wa ngā o ia e ui o loo la iti, pe ta ia o ina au sia le la popo ai masani na whaatau ai, e whaisi te leo tupe ma wai. Lono winga, o leo wa amata na tilo e ile au ngā o ia stasi fo i leo tupe vave, o loo wha awau pe nei la ia suenga ile nei mata upo. Ia o tala nala video sa mua mo lau wha whonga mai, ile nei a salulu.